আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ যে দেৱাদাঙি ৰুণিকাটা ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত দেৱাদাঙিৰ পশ্চিমৰ আখিগুৰি গাঁৱত বনৰীয়া হাতী আহিছে আহি পেলাই পোৱালি জন্ম দিছে এইটো আমি খবৰ পাই পেলাই এতিয়া আমি তাতে অলপ মানে ডিউটি দি আছোঁ সেইখিনি একো ক্ষতিটো হোৱা নাই একো মানে কিবা কৰা নাই আমি সেইটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই ডিউটি দি আছোঁ কেইটামান হ'ব ইয়াৰ 3টা আছে পোৱালি লৈ এটা পোৱালি জন্ম দিছে 3টা মাইকী দুটা সেইখিনি দিনতো খেলিলে নাযাব তেওঁলোকে নহয় এইটো আমি ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে মানে নিজে নিজে যাব আৰু কি ৰাতিত ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে ডিষ্টাৰ্ব নিদিবৰ কাৰণে পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে খোজ কাঢ়িব পাৰিব পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছত মুঠতে 6 ঘণ্টামান লাগে 6 ঘণ্টাৰ পিছত এইটো নিজে নিজে খোজ কাঢ়ি যাব আশা কৰোঁ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত গুচি যাব জংঘলত क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन